Ovo je ugrađeni zidni usmjerivač. Boja ploča nije obavezna, postoje siva, zlatna, bijela. Površina se također može zalijepiti akrilnim limom. Veličina izgleda 85,5 mm 85,5 mm. Udaljenost ugradne rupe 60 mm. Mjesto spajanja žice. Ula za mrežni kabel. Svjetlo pokazivača POV-R, VAN, LAN, WiFi. Gumb za napajanje. USB utičnica od 5V od 2100 mAh. LAN WAN utičnica može se spojiti na računalo mrežnim kabelom. Imamo 300 megabitova u sekundi, 1000 megabitova u sekundi i 5 grama zidne usmjerivače.